gagayem kakabsat umay tay man gital talunin tain tayo manin mga la iti pangal daw awan may gatang ti pangal daw agala tayo ti basikol buyain nyo ti panagalami hingga na maluto lipasin nyo dito nga video on the way kami kakabsat umay kami agbasikulon katibak ni may best friend may kumpare kabanbanwagan na boy ama. So madama kami agala ti basikulon kakabsat ulo na lang ti alain mi Uy, pati at yun aling. ayan Yung plastic mo. kakabsat basikul day tapo dagtapo ti pagay agala tayo ayan dadakil si ka ito dadakil restore tayo lang makapuno madama ti sukton kabsat agi lang ulo na ti alain tayo sukto tayo so dahito tinalamin eh muyo dito taltalon nung nagagat kalal nga gala iti makan malibre gusto iti biyak mi dito ipagayan kakabsat anos lang ta krisis awan iti may gatang iti masita so ano sar mi lata dito basikulon yara kakabsat kirog tayo basikulon kanta ti mantika na na ayan kabil tayo layanakin sibuyas na no yan agsanur-surun umangutin kakabsat kewar lang kakabsat kami lumabaga mabalintay kabil jay basikul nan kabil tayo basikul nan kakabsat sumanur-surun kiwar lang yun wow umangutin kakabsat siyempre ikan tayo ti pampalasanan asin baking tapos pumanam nga kunada alright tapos kewar kiwar ti mano nga minuto sakbay maluto kunana alright nalutong kakabsat tay basikul ngin